फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय चैनल लीजर एंड दड़ाई चैनल सब्सक्राइब ब्रेकअप आज आमर आउ गोटे लोक आसिक पहुँचले कौन कहवाई चाहूच 3 दिन लेट रे पहुँची पारू ना आम तो 4 भाई गमत करमु जे को गमत कर गमत करमु जगह को पहुंचो ठीक बापा नहीं गपी सारा पर जाने मुदुल देखा तो देखा ना तुमको देखा ना ना जो आमको देखा ना आम तो 24टा 25टा केते तो दांत गणलु कौन कह तमें चाहूच आज तुम बड़ भौणी आसीगले बहुत खुशी तमें बहुत खुशी बहुत मजा बहुत भल ओवर एक्टिंग करने किए कहला जी एक्टिंग कर ओवर एक्टिंग हुई सब बेले स्मार्ट हुई सब बेले जानी हम लिखाई तो अरे घटिया मोबाइल भी काम चलुची मो घटिया मोबाइल तो ठारू तो बेटर कोटा देखिए मान तुम जब विरुद्ध कथा मुझे देखेनी देख ये कथा आपको बहुत मुझे भावुची पानी मुझे कौ इे आसे मुझे आसेनी आम सीना नथिनु तू तो थिलु मुझे मुझे आसे ही नहीं जानी पारना मो दे देख केमती चमकुची बिना मेकअप रे कौन आपण सुंदरतार एतिकर कहतु गोटे रिपोर्टर आसो तुम पाखक भाविने मोटे रिपोर्टर गोटे रिपोर्टर आसो तुम पाखक है तू कौन कहू माने मु तो पाखक गोटे रिपोर्टर आसो धर जीव तो पाखे कह ना तू रिपोर्टर कह दूरे तो कैमरा सेठी रख बुझी पार कथाटा माने कैमेराटा गले सीना पाखक जने पचार बुझी ना आम ठार आपण कहीं केते सुंदरी देखा से अनुसार पानी पवन पानी पवन अलग हौ ना भल से कहटा शुणा भुवनेश्वर पानी पवन भुवनेश्वर हौ आपणकर तो सुंदरता नहीं रहस्य कौन रहस्य भी किसी नहीं तो तमर भी से लगुच आमर पे झड़ी झड़ा वाला तमर भी से भाई लगुच किसी रहस्य लगला भाया नहीं मो आड़ को भी कैमेरा बुला रहस्य कि समिति किसी नहीं मोर भी किसी सुंदरता नहीं से मु भी रहस्य कह ना अच्छी 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 कौन कौन पतला हेले भी तथापि भल लागुची आ तुम हिंदी हिरोइन की काटी दउछ आ केमि देई थांदो कि गळार बा तुलसी माला पकैछ मोर कैमरा बुला जब सेट करे से सुंदर याडे कुरियंत से सुंदर रीना भाई पूरा ता कलर चेंज हो जाउची पाखर के बहुत तुम हसस किंतु भल लागुची पाखर कैमरा रे रीना भाई कलर बस बस चेंज हो जाउची ना खरार के बसु न भल सेति में आपण बसी पइले ना तम पाखरे जे तमरा भल लेखा जिवा ना कि भाई हमें बसी गलु यदि सेहि थरे चाहन्छ तमे गोटे फोटो उठेई परिबो तुमको डर लागुथला कि आगे डेउरिया फेउरिया बांधी छ मो डेउरिया रहस्य म काहा को कहिनी सतरे कहिबी नाही मो बो कहि के आगे कहिबी से चमकुची ए से दिन सेमिति राति रे सोइला ले एमति होतला मने कोन किलो को जाना कोन कोठी कहि गेला मो निद हेलानी फेर सकाळ कहिमी काले आना सेमति कोची से झियोड़ा कथा होनी आ से झियोड़ा जरा कथा होनी बस तार एमति राते बाल चढ़ भाई सत ना राति रे एमति बाल चढ़ समस्त आ बरराज समित होचंत को होची मु थरे कहनी मु देखा जुदे बर गछडा ए बर गछडा रे मु थरे होची मो आडू देखुनु ना लेखा ए बर गछडा रे मु थरे दोली लगैथिनी हला
ହଁ ଯୋଉ ହଁ ଥିଲା ମୁଁ କଣ ଆକୁ କହୁଥିଲି କହନି? ରଜ ଥିଲା ମୁଁ ଆକୁ କହୁନଥିଲି ତତେ ସେଇ କଥାଟା ତୁ କହ ସେ କଥାଟା। ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଇଏ ରଜକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସୁନେଲିରେ ଏଠି ଦୋଳି ଦୋଳି ଲଗେଇଲେ ରାତିରେ ନା ଦିନେ ଦୋଳି ଲଗେଇଲେ ରାତି ବେଳକୁ ସେ ତାର ଶୋଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ଆଗେ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଆଗେ ଖେଳିବି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଲଗେଇଛି ସେ ସକାଳୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଦୋଳି ଲଗେଇଲି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦୋଳି ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗେ ଖେଳିବି ତୁ ମାନେ ତୋର ମାନେ କଥାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି ତୋ କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ନା କହିବା ପାଇଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି ଚାଲୁ କୋଉଠି ଚାଲୁ ନା ନା ମୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଲଗା କାହିଁ ମଜା ଲାଗିବ ମଜା ଲାଗୁନି ମଜା ଲାଗିବ ମୁଁ ତାହେଲେ କୋଉଠି ବସିବି କହୁଛ ଆରେ ଆମେ ମାନେ ତୁ ଖରାରେ ବସିଲେ ସିନା ଆମ ସହିତ ମିଶିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁ ଅଲଗା ତାମାନେ ଖରାରେ ବସିବାର ମିଶିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ ଅଲଗା 3 ଜଣ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସେଇଆ ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛୁ ତୁ ପୁଣି ଆମ ସହିତ ମିଶିବୁ କେମିତି ଆମକୁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସହିତ ମିଶେଇନି ଜାଣିପାରୁନି ଖରାରେ ବସିବା ଚଳିବ ତ ମୋର ଖରାପ ପଡୁଛି ନା ତମର ନା ନା ସତରେ ସେ ଖରାରେ ବସେଇ ନଥାନ୍ତା କେବଳ ଦେଖିଥିଲା ତମେ ମେକଅପ୍ଟା କ'ଣ ନେଉଛ ସେ ତଥାପି ଫେର କହିଲା ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଗୋରା ହେଲ ଆମେ ତ ସେମିତି ଆଉ ଖରାରେ ସେମିତି ନଳା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତିନି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲାକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲା ବୁଲି ବୁଲାକି ଆଇଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଦେଖା ହେଲା ଧରିଲି ତ ହାତ ଭଙ୍ଗା ଥିଲା ଦେଉଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆଜିର ମଜା ମସ୍ତି ତାଜା ଖବର ଅନଉନୁ ହଁ ନିଜ ମୁଁ ଅନେଇକି ସିଆଡ଼େ କହୁଛି ଏଠିକି ଅନା ଏଠିକି ଅନା ତ ଆଜିର ମଜା ମସ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବା ଏଣ୍ଡ କରିବା ନା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ଆଗକୁ ରଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ଲାଟିନ୍ ବନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ପାଇଲାନି ଏଇ କଥା କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ଲାଟିନ୍ ବନ୍ଦ ଯିବ ତ ଆଜିର ଆମ ଝିଅ ତ ମଜା ମସ୍ତିର ଆଜିର ମଜା ମସ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ନା ଝିଅ ଆଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଝିଅ ଆଇ ଧରି ନେଲେ ବାଟ ଜିନ୍ଦଗି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାପଦଟା ତ ହାତ ମୁଁ ଦେଖ ନା ନା ମୁଁ ଫଟୋ ହିଁ ଉଠଉଛ ନା ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଆମ ଝିଅ ଯେତେ ପଛରେ ରହିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସୁନ୍ଦରୀଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉ 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 ତ ଆଜିର ମଜା ମସ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ ମୁଁ ପକେଇଛି ଗୁଡୁଲ କାଟି ଦେଇକି ଗୁଡୁଲ ଚୁଟି ସବୁ କାଟି ଦେଇକି ପକେଇ କାଟିଥିଲେ ସେମିତି କାଟିଥିଲା କ'ଣ କହୁଛି କହୁନି ସେଠି ପାଛ ଭଳିଆ କାଟିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇକି ରହିଲା ନା କି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା କି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଲା ଜିନ୍ଦେଇ ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ତୋର ରିନା ଦେଇ ବଢିଆ କରିଥିଲା ଏଠି କ'ଣ 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 ରିନା ଦେଇ ଏପଟକୁ ଆସୁନଲା ଏପଟକୁ ଆସ ବଜେଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଇଏ ଗୋଟେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖୁସି ସେ ବନ୍ଦ କଲା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତୁ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ କଲି ନଗଉଛି ସଦା ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ହୁଏ ନା କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଟୁରୁରୁ କ୍ୟାମେରା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ମୋ ଚୁଟି ଗଲା ଏପଟେ ଅଛ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ହୁଏ ନା ହଁ ସେଇଆ ସେଇଥି ସହିତ ଆମେ ଏଇଠିକି ନା ରହୁନୁ